Kita lihat masak nasinya juga seperti biasa, kayak jadi seperti ini. Niki tukang masak nasi ini saking pundi Bu? Saking Mojorejo. Berarti lokalan mriki mawon nggih. Anggota pinten Bu? Enten 3. Ya, anggota Masak nasi nggih. 2. Wah, luar biasa. Ngatasi Bu. Parung Mas nggih. Pun supir lho benjing jam 8. Pak, parung rumiyin. Pamit rumiyin. Oke. Akhirnya dalam. Mila to Bu. Mugi-mugi mawon kondange kados Pak Seno nggih Bu nggih. Pengestune. Sampun kepareng lho Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Nah sedulur, di video kali ini Pak D bersama rombongan ngirim manten ke Dukuh Malo, Desa Mojorejo, Kecamatan Jedes. Namun yang aneh di video kali ini Pak D sampai di tempat besan justru disuruh mereview suasana hajatan di sana. Bagaimana suasana juga tradisi di Dukuh Malo lur. Ikuti terus videonya. Sumangga. OTW ngirim manten bolo. Nggih to, ngirim manten. Nggih. Mapak manten apa ngirim manten wis. Monggo kersa. Gas ke Malo ini bersama sopir kita Mas Dian. Halo, mengko titik. Oke, baik. Bersama Pak RW juga. Halo, Pak RW. Halo. Sinoman iki daganganku lho. Kepala suku Mas Fakir. Pesen papat kok. Lah ini Mas Jud. Dan di belakang juga masih ada Mas Mis. Oke, doakan lancar ya bola ya. Gas Malo. Enggak. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, rombongan ngirim manten ini di tempatnya Mas Danang, Desa Malo. Nah, ini Mas Danang dan Mbak Eva. Wow, cukup kenceng anginnya, seger banget. Ini rombongan kita dari Pisan Candi. Enggak. Kita disambut oleh keluarga Mas Danang ya, alhamdulillah. Taruh saja.
Assalamualaikum. Ternyata di sini juga lagi mantenan ya boleh ya. Piye aku ora bagian iki. Weh. Iya wis tak syuting lah ngono. Nah, bolo kita dari candi, Pak. Iya, niki daleme sing kagungan pangestu anturipun. Boten namung dipun sekecap. Nggih. Pak. Nah, kita bersama rombongan ini dari candi, kita coba ini manten, dari bapak manten dari sana itu. Kita coba bagaimana suasana mantu di Desa Mojorejo ya, luar biasa. Untuk konsepnya seperti ini. Nate mirsani. Oh, alhamdulillah. Oh, ngoten. Asli pundi? Oh, mriki mawon nggih nggih nggih. Nika tepakan kali ngirim manten. Manten nggih. Nggih suwun sampeyan anu support. Ini tamu. Luar biasa. Tamu saking pundi? Mriki mawon, ngaten nggih. Luar biasa loh di sini tamunya. Candi. Nggih, candi. Besan, Mbak. Keren-keren seperti ini untuk suasananya. Kita coba intip yang di sana. Bu, derek pados gambar. Derek pados gambar. Oh. Menika buke manten nggih. Oh. Luar biasa ini. Dalam? Oh, nggih. Insyaallah nggih. Ini manten dapat. Nggih. Baik, hari ini ternyata luar biasa. Dalam. Wah, makasih nggih. Luar biasa. Ada yang kenal channel saya juga di sini. Iya, ini Pak D ini. Mulai kapan hajatan ini, Ki? Mulai kemarin. Kemarin 2 hari ini nggih, Murang. Sampai lusa tuh mantene mriki. Kan besok terus ngirim manten terus lusa lagi. Oh, ngoten. Gitu nggih konsepnya. Terima tamu cewek mawon. Cowok mboten wonten? Wonten. Oh, dalu menawi iki. Tamune cowok. Cowoknya Kakung. Oh, ngaten nggih nggih. Luar biasa ini. Dari dulur Malu ya. Keren-keren. Menika sing daleme mantene niki nggih. Wah. Nyese Mbak nggih. Nyepi. Menika ponakan manten. Oh. Sing sadean menika? Napa nggih? Oh. Monggo pinara. Nggih. Kita ngintip untuk rumah manten ya. Assalamualaikum. Wah. Ketemu Mbak yes, panjang umur berarti Mbak ya. Alhamdulillah. Ibu termasuk napane manten? Kula adike Pak S. Adike manten. Oh. Bulike manten. Lah nggih bulike. Leres to? Oh lah nggih. Luar biasa nih, dulur Malu semua.
Weh. Bubar kok. Oh niku anu nggih. Mau buwek pawon iki jane wasone. Lajeng budake anu dereng cekap lho mriku, Pak. Dereng mateng-mateng aja budam iki. Luar biasa. Nggih sekecane jane rada enjing ngoten niku wae ya. Cekape yang meten. Nah, ngintip yang di sini menika tamu. Oh, Mbak, tasik sederek manten nggih. Niki acara napa niki, Mbak? Kok bungkus-bungkus? Asul-asul berkat ngoten niku nggih. Terus isine napa mawon? Isine Nggih. Pisang. Ada keripik. Loh, sedaya pisang berarti niku. Kerupuk, nggih keripik. Enten napa? 4 macam. Oh, nggih keripik-keripikan kalih pisang. Lek ngoten niku mboten mlempem Bu, lek nggen kula iki namung dicampur biasanya. Nggih kerupuk dicampur kalih jadah kalih anu ngoten. Wingi pun anu awit nggih Bu mriki nggih. Sampun. Manggulan apa? Oh, wingi manggulan. Carane niki wau pas anu buwan ngoten nggih. Nggih. Nggih suwun Bu nggih sedaya mawon. Mugi-mugi lancar, sehat daya. Mbak ngguyu wae. Nggih Bu suwun. Luar biasa. Pak D kesini lah wong iki mang dayoh malah dolan jero ya Mbak ya. Wis tamu kecicilan. Pun kira punten lho, Mas, Mbak nggih. Waduh, teng wingking barang lho Bu. Lah engko piye engko lek dirasani wong piye wong bisa nek cok ngendi-ngendi. Nggih. Request dari Mbak katanya suruh ke belakang. Pripun Bu niku lek kula temburi mengke dirasani. Gek bisa nak turut anu pawon ngoten. Nggih. Nyobi teng wingking lek ngoten nggih Bu nggih. Lagi sibuk ya. Lho Ibu ini racik-racik ngoten nggih. Napa menune Bu? Rawon, nasi rawon kalih kaenten telure ngoten. Niki rek sing boten kersa. Oh, sing boten kersa ulam lembu. Oh, ngoten nggih. Biasa lah. Nggih biasa. Seperti ini loh, kesibukan di tempat hajatan. Loh, Mbak bagian lap-lap tok Mbak nggih. Niki tasik dagangan daya Bu? Niki. Wah, dagangan daya lho. Kita tasik single, wah luar biasa iki. Cantik-cantik kayak anak malu. Luar biasa. Tasik sekolah tuh, Dek? Oh, kuliah. Nggih. Masih single. Jadi bagi penonton di hari Pak D yang pengen besanan karo wong malu iki dagangan tok. Juga cantik-cantik. Nggih sun Bu nggih semawon, mugi-mugi lancar. Amin. Nyobi teng wingking niku wae request e ibuke. Nyobi to pesan teng wingking ngoten. Lah wong dayoh kok cek mburi aku ngono. Nggih. Oh nggih. Assalamualaikum. Wah, luar biasa kita di dapur hajatan di Desa Malu. Wah. Bu. Nggih lah kok malah mlajeng to Bu. Dicekap nelek ada. Oh pendatang. Kayak niku pas senggang rewang-rewang ngoten. Nah, seperti ini suasana di dapur hajatan. Mriko nggih tasik wonten sing rewang. Wah, luar biasa. Kok buyar to, Bu? Napa anu sok duhuran ngoten nggih? Oh, tapi mungkin mriki malih. Oh, berarti gentosan nggih. Nah, ini kita lihat masak nasinya juga seperti biasa. Kayak jadi seperti ini. Niki tukang masak nasi ini saking pundi Bu? Saking Mojorejo. Mojorejo, berarti lokalan mriki mawon nggih. Anggota pinten Bu? Anggota Enten 3. anggota Masak nasi nggih. 2. Wah, luar biasa. Ngatasi Bu? Nggih. Napa pun kulino ngoten nggih? Ini loh kita ketemu sama
yang masak nasi juga masih dari Desa Mojorejo juga. Luar biasa. Oh, mriki murah toyo nggih Bu nggih. Sampai amber-amber ke atas ngeten. Ditinggal. Wah, assalamualaikum. Wah, luar biasa yang nyepet-nyepetan mriki nggih wonten. Mriki bagian apa, Bu? Bumbu-bumbu. Anu ada berkat ngoten nggih. Rono kok kuatah napa mawon niku? Lodo niku dimasak napa, Bu? Pindang. Lodeh. Oh, dilodeh. Terus niki kates dimasak oseng. Oseng. Reno kalih, napa reno pinten? Reno 3, Bu. Pindang nggih niku sing telas niku. Oh, pindang tempe. Niku menu wajib tiyang Ponorogo enten pindange ngoten niku Bu nggih. Pundi nggih wonten lho Bu. Ponorogo pasti wonten. Nggih, termasuk menu wajib wonten hajatan. Luar biasa. Seperti ini lho. Suasana rewang di desa. Napa-napa ke daleme, Bu? Kula candi. Candi. Niki wae sakjane kula ki ngirim manten, terus genteng mlebet teng mriki ngoten. Jane yo isin-isin piye ngoten lho, Bu. Nggih. Tapi yo gaene ngisin-ngisini kersane to. Pisan. Lah nggih kok pun paham napa-napa. Nggih, biasane dolanan ngeten niki HP mlebet teng pawon-pawon. Nggih, suwun Bu nggih, mudah-mudahan lancar nggih Bu nggih, sedaya mawon. Amin. Nggih. Nah, kita belum ngintip yang di sini. Nggak tahu apa yang dikerjakan yang di sini. Wah. Niki ibu-ibu yang tukang masak nasi wau nggih. Terus niki bakul kopi ngoten. Niki bakul pos, niki Bakul kopi napa bakul teh, Mbak? bakul kopi. Kopi, Pak. Nggih, pokoke sak nyuwune Bu nggih. Wis ya Bu. Lho, Budhe panjenengan wau nandangi napa? Oncek-oncek bawang niku nggih. Oh, ngoten. Supe to jenengan ki sinten? Kula ki besan niku wau ki ngirim manten. Nggih, terus kok dipinerak niku mlebet bablas lho teng pawon malan. Nah ini. Kok mboten dianu napa selepan ngoten niku to, Bu? Mbak empun pun diselep niki nantur. Oh, nggih. Kersane resik saya ijo nggih. Daripada campuran anu napa gabah barang ngoten nggih. Kula berkile alit-alit. Oh, ngoten nggih. Keren luar biasa. Endi Mbak bakul wedang mak request kok. Mbak. Kopi susu, Mbak. Kopi njaluk kopi susu. Nggih guyon Bu nggih, sedaya paringi sehat Bu nggih, matur suwun. Jamper sani teng YouTube nggih gambare. Sepertinya iki dagangan Sinoman, Mas. Nggih, pemuda nggih niki. Iki dagangane dari Desa Malu Pak Mojorejo, Mas. Luar biasa. Lewang. Kecane lho Mas, ganggu wong maem iki. Luar biasa. Kita kembali ke luar ya lor ya. Barusan kita ubek-ubek ke pawon seperti biasa. Nah, waktunya kita istirahat. Dari Bapak manten, ada mantennya juga makan siang lor. Di tempat besan, tempat manten. Ini biasa kita makan nasi rawon. Parung Mas nggih. Pun supir lho benjing jam 8. Pak, parung rumiyin. Iki pamit rumiyin. Oke. Akhirnya dalan. Mila to, Bu. Mugi-mugi mawon kondange kados Pak Seno nggih Bu nggih. Pengestune. Sampun kepareng lho, Bu. Nah, kita bersama rombongan akhirnya untuk acara ngirim manten sudah selesai. Mandat dari Pak Cito udah tersampaikan dan kita akan pulang. Nggak tahu nanti anak-anak katanya tadi mau cari es dulu, tapi kita lihat saja, lihat situasi.
Orang kita sudah dikasih makan, kasih minum luar biasa. Oke. Untuk video kita skip dulu.